Final 23rd August Halmario Razakora Gulio Kaisa Mas Rally Klaijaknani Thangoi Dongo Abunu Rugino Sangrong Shala IPFT Simla Division ni Bekakte Klaijaka Kaisa Rally Koktumani bising tei Simon ka final 23rd August Salmari wa Rajakhor Agolio kaisa mas rally khlaijang ni thangai tongo apati mungno rugino sangrong sala IPFT Simla Division ni bakhakte amchani logorong tei khlaijaka ready a salo manjangna ni bagai miking bo khlaijaka a salni rally bo manjakha block chairman Sunil Devar mano khobai tei kuban adamro tini 21 tarik August buskang 23 tarik August sini Astobol Moidano ADC Palaimani sal tai IPFT ni je alada rajo sanmani 2009 ni simi sing je sani femeni o ADC manmani salno no rik sawi sing ADC no several state khlainani hne je dabi khlai femeni abo o 23 August buskango kana salsane pore phaitango obono palaijani bagai jeng tini oro Simla division ni engai prosara onkolakya sini warriors rock onkhori tongo prosara kokingke 2016 সারা ত্রিপুরা মরক যতন সাইমানো 2016 जों যখন এডিসিও সরি আগরতলাও ত্রিপুরালেন্ড ডিমান্ড পালাইনান থাংতানিও जों আরানি আগরতলা শহরে অনেক গোলমালং খাবো সারা ত্রিপুরা মরক সাইমানো আবনি পরে তিনি প্রায় 9 বছরনি পরে जों 23 আগরতলাও কতর খ্লাयै তিনি আলাদা রাজ্য সম্মানী সাল এডিসি মানমানি সাল অমন जों পালাইনান থাঙ্গি দङ বনি বাগै जों आं हास्टेनि যত চিনি IPFT na hamjangnai jara alada rajyo na hamjaknai additional je alada rajyo khlainani hinje demand na hamjaknai jotto takoktai bufuksong bishesh kore chini warriors rok lai thangnai jarao nogo asuk tongnai rok ba jara khathei tongnai rok borongnang especially tini nong media ni bisin koinani musungo buskangni 23 August phaidi norok jotto chini pandau phaimajak phaidi buskangni chalo जों chini आलादा राज्य सानमानि अ दाबिनो तेबो क्राक खाइ बुसखां आगलां नान बागै जों नंनि थानियाव आं बिनि अफाय मुंनांनानै मिसु ohane joto chini do pharo ohane bebang bukung bararo chingna joto no thangcha chini shan man kaisa chingna joto no thangcha chini shan man kaisa chini hano se sanani sabano girinani sabano Biar report chini khora